Što se ovdje gradi? Podižu se neki visoki zidovi. Ma ne, ništa se ne gradi. To su ostaci naselja koje je nastalo još u vrijeme Rimskog carstva, u vrijeme staroga Rima. Pa nije taj Rim bio toliko velik sve do Nacionalnog parka Krka? Ma nije Rim, ali Rimsko carstvo je. Pa mi smo u pravom rimskom amfiteatru, u središtu arene. Je, gdje su se nekada obučavali legionari i borili gladijatori. Nedostaju samo lavovi. Ili Spartak ili Ben Hur. Mene je malo strah. A na kraju borbe poraženi gladijator dok je ležao pod oštricom mača, o njegovoj sudbini odlučivala je publika. I to palac gore ili palac dolje. Like ili dislike. Ma ne, život ili smrt. Svake godine, sredinom kolovoza, kao podsjetnik na rimski logor, ovdje se održavaju burnumske ide. Ajmo u logor, saznaćemo nešto više o tome. Na prostoru nekadašnjeg rimskog vojnog logora Burnum, početkom 1. stoljeća nakon Krista, boravile su 11. legija, a poslije kvarta Flavija Feniks i 8. Augusta. Na ovom mjestu Rimljani su osnovali tabor, punkt sa kojeg su mogli planirati vojne akcije na prostoru Dalmata sa kojima su bili u ratu. Ono što je vrlo važno je to da su Rimljani sobom doveli i svoje običaje i kulturu na ovaj prostor. Nisu oni samo bili vojni osvajači, dakle nakon osvajanja rimske provincije Dalmacije, koju su kasnije proglasili carskom provincijom, ostale su 2 legije na prostoru Dalmacije, to je 11. u Burnumu, 7. u Tiluriju kod današnjega Trilja, i one su zapravo na jednom vrlo kratkom prostoru između 2 važnih rijeka, Cetine i Krke, bilo je negdje preko 10.000 vojnika stacionirano. Rim je prepoznao izuzetnu važnost ovoga prostora. Zapravo kad gledamo iz današnjih okvira sve poznate logore u 1. stoljeću u Europi, rimski vojni logor u Burnumu je najbliži Rimu bio. Skardona je bila luka preko koje se vršila opskrba rimskog vojnog logora Burnum. Tu su na dnevnoj bazi prestizale velike količine i hrane i opreme i ljudi, tako da je ovaj kraj bio izuzetno živ, odnosno vrlo aktivan u tom periodu. Jasno, vojska u periodu mira, kad više nema vojnih osvajanja, kad je sve manje više riješeno, sebi pokušava osigurati nekakav život koji bi bio sličan civilnome, mada su oni bili strogo vezani vojnom obvezom i 25 godina su morali služiti u vojsci. Ono što je bilo bitno je to da su se i oni zabavljali. Mi smo arheološkim istraživanjima prvo otkrili amfiteatar, dakle jedan veliki objekt koji je služio isključivo za zabavu, kako vojnicima 11. legije, tako i okolnom stanovništvu ovoga prostora. Nije služio samo za gladijatorske borbe, nego i služio i za kazališne predstave i za razne manifestacije koje su u ovom kraju, koji su za ove ljude bile organizirani, što je zapravo bio jedan od načina promoviranja rimske kulture na ovom prostoru. Početkom 4. stoljeća napuštene su borbe gladijatora i sve one vrste zabave koje su bile vezane, koje su se do tada koristile. Kršćanstvo je zavladalo rimskim carstvom, bilo je strogo zabranjeno više manifestirati te stare običaje, odnosno vrstu zabave, i amfiteatar se jednostavno urušio. Onoga trena kad smo ga mi otkrili, to je zapravo bila šuma. To je bila jedna vrtača, nalik vrtači, šuma, puno nabacano kamenja i zapravo toga je na jedan način spasilo. I to je jedan od rijetkih lokaliteta koji se mogu, kako bi rekao, malo se i priroda i čovjek poigrali nesvjesno i zapravo jedan takav reprezentativni objekt sačuvali, koji Burnumski amfiteatar stavlja u jedan možda najljepši vojni amfiteatar u Europi. Nije velik u odnosu možda na neke, ali je izuzetno sačuvan. Preko 75% izvorne mase, kamene mase na amfiteatru je sačuvan. Do sad nisam znao da ovaj logor bio ovako značajan za cijelo Rimsko carstvo. Nevjerovatno, prije 2000 godina. Omnes vie Romam ducunt. Svi putevi vode u Rim. Šta mu je to?
Ne znam, valjda nešto na latinskom. I nije mu baš neki latinski.